I-SIU ihlongoze ukuthi i-Eskom itjheje khulu iincwadi eziveza ukuthi abasebenzi benzani okhunye ngaphandle komsebenzi abawenza kwa-Eskom kulandelisiswe nemali ezifunyanwa zinkhulu. Begodu ithi kufuze kuvunjululwe ngobutsha umlando wemali ezibhadelwe ngokubuyelelweko ukwenzela ukuthuthukisa ihlelo lokuvulekelana ngehlangothini lemali. Kanti ibuye yahlongoza nokuthi i-Eskom kufuze ibe nezinye indlela zenithuthi ngaphandle kwale abayisebenzisa nje. I-SIU ifumene nokuthi abasebenzi abadlula ku-300 bakwa-Eskom benza ibhizinisi khona ngaphakathi kwa-Eskom. Kanti abasebenzi aba babhalelwa kuveza ubufakazi beencwadi zokuzihlambulula ukuthi kunomsebenzi omunye abawenza ngeqadi. Hlangana nabanye abasebenzi ababhalelwe kuveza iincwadi zobufakazi bokwenza umsebenzi sikhulu sakhona. Nakusenjalo isikhulu sakwa-Eskom esiphuma ku-Andre De Ryter uphume nakusahlanganiswa imininingwana yokuhlolisiswa komlando weencwadi zakhe. Ilanga lokugcina lika De Ryter njengesikhulu sakwa-Eskom kusekupheleni kukaNtaka umnyaka lo.